Nasekuseni angikubingelele mhlobo wami egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha kuphi na kuphi mhlobo wami la ukhona khona. Ngiyakubingelela egameni elihle elinamandla. Siyambonga uNkulunkulu nanamuhla osipha amathuba njalo njalo. Siyambonga uNkulunkulu namhlanje na ekseni kusiphumuza ngekusipha iweather engcono, ngokusipha iweather ejabulisako. Kuliqiniso ukuthi ukwehla kwemvula kusibusiso. Abanye bebangathi asidingile nikani imvula into emcoka. Uyaye uswe nje abantwana bethu bathi nalo lesizulu selifika lapho lisidina khona. Ubone ukuthi lo mntwana ukhulunyiswa ukungazi ukuthi imvula imcoka kungaphela nokubukela amavideo efonini ngenxa yokuthi imvula ayini ngoba amadamu ashile ugesi songaphehlwanga. Kungaphela ukubukela amavideo ajabule ko TikTok umakalambile ngoba ukudla kuqhamuka emvuleni. Imvula isingananga ziningi izinto ezonakalayo. Siyambonga nje uNkulunkulu nalamhla ekseni kuvuka ngalo hlobo lo kusibusiso lokho. Ukuthi uNkulunkulu asiphe mntana sekhaya. Ngicela sesibukele ivula uNkulunkulu namhlanje nekuseni. uNkulunkulu lokho la kuhlanyele empilweni yami. uNkulunkulu lokho la kubekile empilweni yami. Nalamuhla nje na ekseni soloku sisemile emthandazweni. Ngosiyami soloku simile ebukhoneni buka uNkulunkulu ngoba yena anguNkulunkulu namandla siwanikwa nguye. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi namhla siku day 25 of our 40 days fasting. uNkulunkulu sibona uNkulunkulu kusebenza kwakhe, sibona uNkulunkulu kwenta imimangaliso yakhe ngoba uNkulunkulu unguJehova ngethulu kwabo Jehova. Ngicela sesibuke nasi isihloko moya waNkulunkulu lasihlanyele. Wahlanyela isihloko lesithi the higher the calling is, the higher the challenges will be. Sihloko lengicela sisibuke mbana sekhaya namhlanje na eksene egameni lika Jesu Kristu. Lesitholakala lapha encwadini yemisebenzi yabaPostoli chapter 16. Na ufunza nje sonke lesahluko lana kunenvo lengihluphako. uNkulunkulu wayebeke umthwalo awubeke ngetulu kwempilo yaPaul. Paul basalwane smart kahle lokuthi Paul nguye lona lwake waba ngumfarisi, nguye lona lwake wabulala emakholo, nguye lona lwake wahlupha emakholo angawaniketi kuthula. iBhayibheli lithi uNkulunkulu wase uyamlanza Paul washaya unyaza aye eDamaseko. Wamlanza ngoba uNkulunkulu uyalanzana abantu babake. uNkulunkulu uyakulanza uthishena lokuthwena usihlakaniphi. Akulanze uNkulunkulu akulanze ngenhlupheko. Umhlabeleli wonqanza ngenhlupheko ngoba Jehova uyabalanza abantu abalanze ngenhlupheko. Nami Jehova wangilanza ngenhlupheko. Kwabita lokho ukuthi ngigule inyanga lethi ngi6. Kwabita lokho ngihlanye inyanga lethi ngi6. Ngikhuluma kahle bangathi kamnanzi laba basezindwendweni. Lokho kusilendvodza lena ingqondo yake yaphambana. Lendvodza lena tinto take tayisanganela. Take tampenga because Jehova bekangilanzile, because Jehova bekahlanyela umthwalo empilweni yami. Jehova ngiyamathi angiJehova nakunenvo lebengiyenyanya bengilenyanya lifangele ngalendlela abantu laba bakholwa ngendlela lifangele bebaliphatha ngayo ngendlela lebekete bentatindvo ngayo. Lenvo lena yayingitsini empilweni yami. Ubatholele abantu bakhuluma ngelifangele bathi bayakholwa kodwa uthi na uthi uyabalandzelela ubathole ukuthi labantu labasha bakhona bayajora bayalala benta isex
bathi bayakholwa, bathi nakufika ilanga lesondlo ngibo lapha ku-praise team bayokuhlabelela indvo lefile lapha, bathi khalise because bafake ama-vix. Nkosi yami emehlweni. And then bonena yangibambelela kakhulu, insizwa yakhona uthola ethi microphone yabo iyababa ikhona kulala kodwa bayasebenza emabandleni. Nkosi yami wangibambelela le ndvo le yekholweni, kwangibambelela kakhulu. Ngibabuka labantu, ngibabuka lokuthi le mpilo yabo le ayisiyo le kahle. Nkosi yami bathi uNkulunkulu wase uhlanyela umthwalo, wathi-ke njalo njengoba nawe bowubabuka bentalethini, wena-ke ngifuna lokuthi ube sibonelo kubo, wena-ke ngifuna kubakhombe impilo le kahle lokufanele ukuthi bayiphile, impilo lokumele bahambe ngayo. Nkosi yami iBhayibheli-ke lasifundza khona abantu baba-ke, ngicela ukuthi umfundzele sonke lesahluko lithi lifu laNkulunkulu asahamba-ke Paul bana abasahamba bana singers. Nkosi yami and lithi lifu laNkulunkulu behlela endaweni yaseListra base bayendlula wabona umbono Paul, ngoba nangabe uNkulunkulu ahlanyela umthwalo kuwe kunemibono lothi ayibona. And lithi-ke wathi nakalele wabona umbono, wabona indoda yaseMacedonia yayimchweba lambonweni, and wathi nakavuka Paul wase utshena Silas wathi ngiyathi Jehova lokuthi manje ungibitile, wangibitela endzaweni yaseMacedonia, wangibitela endzaweni yaseMacedonia, ngako asale sihamba. And lithi iBhayibheli base bayahamba bathatha-ke ijeni yekuya eMacedonia, ngoba le ndzaba yaka-calling le ibita lokuthi Jehova umlalele kahle, ibita lokuthi Jehova umuve kahle lokuthi ukhulume wathini. Ngabe Jehova ukubitele ukuthi uhambe uye edolobheni ngimathapha yini na? Nkosi yami, noma ufuna kuya edolobheni ngimathapha, noma ufuna kuya kaManzini, noma ufuna kuya eMbabane, ngoba ubone lokuthi kubantu labaningi basebenzela khona neminikelo itaba ngcono. Ngiyakutshela manje sekangeke le nto iqhubeke kahle, le nto itawuqhubeka kahle ngoba uyenzaweni Jehova lakubitele kuyo, akakakubitele edolobheni. Jehova ukubitele la kubitele khona, wabita ukuthi uNkulunkulu akhulume na Paula amkhombe indawo yaseMacedonia. Ngabe le ndzawo loye kuyo mfundisi wami ukhonjwe nguJehova yini na, noma ukhonjwe indlala, noma ukhonjwe sisu sakho lesihluphako? Unele bona labanye lapha eMbabane bahambela kahle, nalapha ngimathapha bahambela kahle, wase nawe sawugijima uyakhona, kanti Jehova akakubiteli khona. Wena indvo loyiyele nje khona, uyele sisu sakho, uyela indlala. And lithi iBhayibheli lana Paul wase uyahamba uye endaweni yaseMacedonia, lithi basesendleleni base balandzelwa ngilenye indvombatana lebekade inomoya wobungoma yabalandzela. And lithi iBhayibheli indvombatana le abeyinyeni kukhuluma emagama, ithi lo labantu leni babonako laba tinge ukuthi uNkulunkulu simanga-ke manje lesi, seyiyadida ke manje le kukhuluma indvombatana lengenwe lidlozi leyingithokoza. Nkosi yami bantu babakethu, phela kungako kuke kwaba ne-debate emkhathini walabakholwayo netinyanga thithi lokhu lethi kubambile ngiko, nemakholwa athi lakala kubambile ngiko. Asesive kunayindzaba nayo, asengikutshene ebaleni ngaphandle kokukhokhisa imali, livangeli laKristu alihlangani nebunyanga, livangeli laKristu alihlangani namadlozi. Asiyekele kudukisa abantu, aliyoze lihlangane namadlozi. Akunendaba ngibani okukhuluma ngabo, but mina I want to tell you lokuthi livangeli laKristu alihlangani nalaba phansi. Nkosi yami, alihlangani nalaba phansi, ngoba letindvo leti siyadenda sente tindvo lesingatati. Nkosi yami, khumbula kahle ekhaya benginababeli omkhulu. Babeli omkhulu kwakunguye lebekahamba phambili, nguye lebekahamba phambili letindvo tala baphansi leti. Anginkinga yakhe bekanathanasa phela. Kanye lemalanga uyayibeka le nkulumo ugogo uthi lapha watholeni kuneliphupho lengilibonile watholeni, kani kwesigebengu kufuna lokudlala inkomo zamakwawo.
Nkosi yami, kuleli phupho lengilibonile mani, watholeni kuvele emkhulu, kuvele babe, wakhuluma nami, wangitshela lokho ukuthi womile, ngifuna kunatha. Kanti nguye lona lo womile. And nakamtshela ke nagogo athi cha, kuyevakala ngithi ayibika kulaba labanye bafowethu. La ngembala ayibike bese kuyahlashwa ngoba phela ngemuva besathi ukuthi likhangele ekhaya bekade kuba nengomo yemadlozi kwaseke kuyahlashwa ngempela. Yathelwa phansi ngoba sekabikile babe lomkhulu lokho ukuthi kufike emkhulu, wakhuluma naye, kwahlashwa kwaphiswa kwabanjeya imiqombothi, kwaphiswa kwabanjeya impela. Ayethe emajaha ayidla inyama kwaba mnanzi kwabanjeya, bafinya ngengqosa. Lathatha Nkosi yami, abantu abethu abasathi ke manje ngetinziwo. Kwakunetinziwo kade Nkosi yami, kwakunodziwo ke lwase luyathela luluncane nje luqalekile, lathelwa ke lwase lubekwa lapha etulu endlini kagogo. Beyisengekho ke lendvo yekulala, kulala usilale sodwana, bekusala lona bogogo. Kungako lemkhiba seyingaka ngoba abantwana sebalala bodwana. Uthi wena abantwana balele endlini kanti baphume ngelifastela, bashiya umnyango ovaliwe, washiya ilifastela lishoke kancane. Athi nganyelanga uyabuya lithole ukuthi kanti ungenile evaliphunganyana ngekhathi bese liyavaleka lifastela. Kumangalise ukuthi hawu indlu ivaleke njani intombathana, kwenze njani isizwa kwavaleka indlu tikhiya takhiyeleka ngekhathi kanti bekaphume ngelifastela ayawujuma. Nkosi yami, wabeka ke lo tshwala laphayana ngalolu dziwo. Ludziwo ke belungathintwa sinoma kanjani, bekuthiwa dziwo lalaba phansi ke lona lubekwa lapha endla. Nkosi yami, kunalo tshwala kwase kubekwa nengadi. Ngase silala ke babe lomkhulu sewuyakhuluma uthi hawu bodlakahla bongaba yenkosi bolubelo, awu sesiyalala sinibekele ke nani ukudla kwenu lapha emsamo. Siyacela lokho kusinihle, kufanele ukuthi ekuseni siyawubona lokho sinisiphendulile. Nkosi yami, ngimbuke nakakhuluma ngithi uyabona namakhehla nawa acabanga kusahlanganile la. Ngithule ukuthi ebusuku ngabothwelufa, ebusuku ngabothwelufa kube neliphimbo lelifike linyakatisa lithi vuka, ngivuke nangempala. Ngithi nangivuka ngangithanza kuguphethela phela mina mangilele, ngathi athi lo muntu ungayivuli kakhulu yonke le ngubo, ivule kancane. Ngayivula kancane lena le ngubo, nangiyivula kancane ngithola babe lomkhulu kamalazile lapha kulolu diwo leli lakathi lo diwo lolu kumele lulethwe ngilaba phansi. Ngithola fele bawubhizi, uyaliphakamisa uyalibeka uze ugwefe lo mqombozi, ugwefela amajefinaki kulibeka phansi. Ngiyathula, ngiyabuka, ngiyalalela, ngiphenze ngiyabona kuyaliphakamisa fele uyanatha. Ngibone lokuthi uyabona ke soyanga sekuliqedeni ke manje, soyanga sekuliqedeni. Athi nakathi ngithi ngulaba phansi labo labanatha lotshwala noma nguwe. Wena uhlala ngagogo bavuke bonke la khathi endlini, basena bavuka athi wena mfana msakwethelela wena. Asibukani boSuthu, bukani wena uyethela bengibuka boSuthu bengihlola la laba phansi babuqedzile lo tshwala. Ngithi msakudlala ngathi babe lo tshwala bunathwa ngubonile kusuka ekuqaleni nakubuqala. Nkosi yami, hlalwa ngalethi ingqondo zebantwana baphike ukutshela indvo lethi ngesitho. Nkosi yami, lithi ke livula uNkulunkulu la sifunda khona abantu babake lo thokoza ke lo lebeka ngenwe ngumoya, moya wemhloti. Abe soloko asho njalo athi laba athi ngeke uthi uNkulunkulu laba ngilaba vela ngetulu. Nkosi yami, lithi Pawula wase uyenyanya uyaguquka, wasila kaguquka Pawula uthi wena moya longqonile phuma kuye. Ngase ngiyamangala mina ukuthi nalithi livula uNkulunkulu wena moya longcolile phuma kuye. Kanti yini lihloti
Lihloti umoya longcolile. Nkosi yami ufunza leli humusho lesingisimane. Haleluya. Lithi Phawula wase uyayala wathi you sons and daughters of devil. Lokusho ukuthi manje umoya welihloti indvodana noma ngemadvodakati asathani. Nkosi yami uthina ufunda lelinye lihumusho lithi lelinye lihumusho moya webumnyama. Nkosi yami sewuya understand that kanti lihloti yini umoya webumnyama. Nkosi yami angeke ungife ke manje la, angeke ungife mbana sekhaya sizathu ubambe emathemba langeke akusebentela. Likhona themba losina ulibambile ubambe lona sibili. And lithi ke lifika uNkulunkulu laba abanikati bale ntombathane labatali bale ntombathane base bayabika eMaromeni bawatshena eMaroma bathi hey kunemadoda la madoda lawa anyakathisa lesife. Babika kulamadoda babika kulamaRomans bathi hey kunemadoda lafundisa lenye ivo. Mina sengiyamangala ke manje lokho ukuthi Mosi phela sathi ukuthi eMaroma ngona phethe livangeli isibili. Manje sekenta njani eMaroma? Sekambophela sababophelani ke manje labo Phawula iflanga beMaroma ashumayela livangeli laKristu ashumayela livangeli lelingilo abe sebabophelani. Yamangalisa lena. Uyathi iBhayibheli liyamangalisa ngoba iBhayibheli libe ligwabule inkolo lephethwe ngumuntu lokuthi le nkolo lena akusiyo le. Ngoba inkolo yaKristu kuyamelwana nayo, inkolo yaKristu kuyavukelwana nayo. Mando kosaya lapha yando hebra kaseli yamando sala payando shekele mandosi ala baba yando hilaba yando sele mahando kosaya. Funa kuthandaza mbana sekhaya. And lithi iBhayibheli base bayabathatha boPaul and Silas babafaka ejele. Nkosi yami babathatha babafaka ejele. Nkosi yami babafaka ngekhathi ejele. Because the higher the calling is the higher the challenges will be. Nkosi yami lithi babafaka ejele bafaka ejele baboshwa ngenxa yegospel. Baboshwa ngenxa yevangeli. Nkosi yami ngoba le ndoda le yayimile emaqinisweni yayingancengi lutho bopresident yayingancengi lutho emakhosini. Lo hlobo lolukhona namhlanje lolohluleka ukutshena emakhosi emaqiniso lehluleka ukutshena bopresident emaqiniso likhulume libuye nganeno. Nkosi yami siyadinga ihlobo lebafundisi lolufanana nabo NJ Sithole lebekade nakumele litshene bopresident belingagegi bekade likhuluma liqonde lebe lingagege emakhosini lebe likhuluma liqonde. Sithi ngathi inceku lethi tawuvuka tifane nabo NJ Sithole lethi tawuma tikhuluma livangeli laNkulunkulu tingalincephethisi. Sibulewe indlala isilimete yasibulala wabita lokho ukuthi masinikwa lamakhekheba singaba sakhuluma liqinisa lelifanele. Ngifuna ukuthandaza manje bafakwa ejele ngenxa yecalling lebe ihlanyelwe kuye Phawula ngoba Phawula bekufakwa esigahla secalling. Ungamangali mbona sekhaya lendlela labakwenyanya ngayo abanyanyi wena banyanya le calling lelaphezu kwakho banyanya lento lehlanyelela kuwe. Nkosi yami funa ukuthandaza manje the higher the calling is the higher the challenges will be. Funa wathi lo thina uphathiswe into levela kuJehova tawufeyisana nema-challenge lamaningi. Funa ukuthandaza manje egameni likaJesu kunebantu lebe baphathisiwe base bayayilahla lento bayilahla ngenxa yokufumbathiswa imali bangebe sakhuluma iqiniso lebekade baphathiswe lona balahlekelana naNkulunkulu bathi thola sebayawushomela emabandla bafuna ukuthi ingene iminikelo leminingi kuyamsithakala umuntu kuzuzala ife lonke egcinena lahlekelwe impilo yakhe. Ungaba nelidumo namuhla loluhle watiwe uhambe ngehlobohlobo letimotola bathi ngeke kwakusitha ngalutho lokho
angeke kwakusida ngalutho lo. Wayekela iqiniso, wangeke wabatshela iqiniso. Nkosi yami, Jehova, masifike ekhaya utawumenana nawe. Funa kuthandaza manje. Kunebantu lebe bayibambile lento, sebayilahlile. Kunebantu lebe bayiphethe lento, bebathina bafika ubefe. Lokho kuthi labantu bayiphethe lento, bathi seyibalahlekele, sebafuna sitshe kumnyameni. Kwasho umtima akhuluma athi usatha sitshe kumnyameni, sebayifuna sitshe kumnyameni. Seyilahlekile lento lebe bambathiswe yona ayisekho, sesihamba ngenjwayelo. Silekelele Nkulunkulu, silekelele babe nakuleli ife leli, babe ufusethe ingceko kathi netingceko lethi tawuma eqinisweni, lethi tawukhuluma amaqiniso. Bohulumende tingancephethisi, lethi tawukhuluma emaqiniso. Bo-president tingancephethisi, lethi tawukhuluma amaqiniso. Emakhosini ethu tingancephethisi. Nkulunkulu, use wena babe siyawulathi iqiniso neqiniso tasikhulula. Baba silekelele, funa kuthandaza manje. Bengiyibambile lento mfundisi, yaze iyangilahlekela, but sengifile manje. Ngiyabuyela Nkulunkulu wami, kuthi Nkulunkulu ngiyacela baba ungibisele endzaweni yami. Bengibambe yona mfundisi lento, bengithina ngifika etindzaweni kunyakatele tindzawo, yase yangilahlekela lento. Kwakhuluma lenye indoda yayishayelwa ngilabanye belungu, bathi nabayishayela labelungu bebayathi le ndoda inemandla, bebayathi le ndoda imbathisiwe. Nkosi yami, yambathiswe amandla lamangasayo, beyisingaqala ihlabelele kwenteketini emadimoni akhale. Bathi nabaqhamuke eMozambique labelungu bafuna kwendlula nje, bendlule kuministry yakhe, bayamshayela ke bathi sisendleleni siqhamuke eMozambique, siyawendlula lapho siyawukrosa ibhoda yakaLavumisa. Besicela fane man of God, fane sothe kulomlilo lesiwatiko la. Uthi ke yena hayi, yibe ngicela ukuthi fane kube ngini leni yabalifi, ngoba nini nakho niyendlula. Bathi bona no, we want to listen to you. Sifuna ukugcwaliswa, asifuni kuhamba singagcwaliswanga ngalento uNkulunkulu akubela ayibeke kuwo. Nkosi yami, wathi nakaqeda ukukhatha licingo wase uyakhuluma abe angathi kwakunankosikazi wakhe eceleni kwakhe, abe ngathi ukuthi izulu liyamuva, izulu limlalele. Wase ukhuluma kulonkosikazi wakhe wathi hey Nkosi yami, labantu bangathi ngithi khathi tami mina phela yasiyangilahlekela lento manje, akusesimina yasiyangilahlekela lento bebangathi ngingiyo. Wase uyahleka lo manje, bekathi bangathi lokuthi izulu liyabefa, bekathi bangathi ukuthi izulu libalalele, ngoba Jehova uyahlala ngekhathi emotelweni yakho ungambona. Moya ngcwele, moya lwengcwele silekelele. Funa kuthandaza manje egameni likaJesu mhlobo wami, funa kuthandaza. Jehova ukhona yonke indzawo, tonke tintfo lotentako. Wena bongathi ubalekela abazalwane mfundisi, angeke ungibalekele Nkulunkulu. Uyabona uma uyakothatha lesethwalo sakho, Jehova wafika kuqala kulesethwalo sakho, wafika wahlala wathi konke lokuzakwendeka. Nkosi yami, wena uthi ufobhaqela thini, kanti Nkulunkulu uyakubona, wathi konke Nkulunkulu kude langakwathi. Lendlulela lokungangenwa kuyo, lelikamelo lokungangenwa kuyo, akangeni nankosikazi wakho, abangeni nebantwana kulo. Nkulunkulu wafika kuqala kulelikamelo, wafika kuqala wahlala, wangambona wena, wabeka lendvo yakho lothembele kuyo. Ngabuyela Nkulunkulu namhlanje ngifuna kuthandaza, usengabuyela Nkulunkulu. Nkulunkulu wethembekile, Nkulunkulu sengakwentela umusa, noma sewatakha lethi fungo, Nkulunkulu angakwentela umusa. Ngifuna kuthandaza manje ngoba Nkulunkulu akehlula lutho. Siyabonga baba wethu longcwele, sibonga babekhuluma lokuthi babe the higher the calling is the higher the challenges will be.
Baba wethu longcwele kunebantu Nkosi laba bitwa nguwe bese bacabanga kujika babe ngenxa yema challenge endlela bese bacabanga kujika ngenxa yokunganakeki sengiyabathandazela uNkulunkulu nathi atinceku takho nathi atinceku kathi takho nabo abantu labasha tinsizwa netintfombi nabo bomake nabo babe nabo bomkhulu nabo khokho bese bacabanga kujika babe babona lama challenge babona letindzaba timile phambi kwabo bacabanga ukuthi ngeke usabakhulula uNkulunkulu babe ngiyabonga lokuthi Moses babe wahamba ema challenge for 40 years uNkulunkulu bathi akazange aphelele endleleni bathi wahamba indlela yonke ngiyabathandazela uNkulunkulu mabasekelwe nguwe mabaqiniswe nguwe ngiyabonga babe lifu lakho uNkulunkulu siyabonga ukuthi babe isikhathi sakho lesi uNkulunkulu isikhathi sakho babe nokumele usukume ngaso mandla moyo ongcwele siyabonga akekho babe lonje ngawe ngiyabonga babe kungehlula ngale message le babe ngilona loyo lotawuyifa ayimehlule baba ngegama lika Jesu baba siyabonga nasekuseni ngingcwele uNkulunkulu ngiyathanaza nanga umlaleli babe ethi indzaweni ethehlukene mahambele babe manenge ama challenge labhekene nawo mnike manje kuncoba angapheleli babe endleleni baba ngiyabonga welihle igama lika Jesu Kristu waseNazaretha mhlobo wambamba masinyane uyabuya Jesu bamba mfana sekhaya ungayekeli mvulo musha wena lobambile ungagijimeli intfo telife ungagijimeli kuthi ufuna ukugijima nebafana ntombathana ungagijimeli mathanzane mfana wami mani fikele ngalakho lemshado mani uNkulunkulu utakuhambela Nkosi yami ungambuki lo munye umuntu akusiwe amalanga ekubuka lo munye umuntu la uthi awufanana nomfati waLothi lo wabuke emuva sheniwe uthi ungabuke emuva bamba mzalwane ungayekeli asho njalo umhlabeleli nasikhulako thina thi bamba mzalwane uyesa ungaphelelwa ngemandla qhubeka uNkulunkulu utaba nawe akulenzabe ema challenge anganani uNkulunkulu utakulwela nakabalwela basendulo nanamhlanga kulwela angeke ehluleke uNkulunkulu angibusisele wena ebuhleni bosuku ube ngilobusisekile biyo yonke imisebenzi yakho in the mighty name of Jesus Christ be blessed.